Kia ora mai e te iwi e haere ake nei te karere. Mone noa, koe nā noa ngā kupu hei whakamarama i te āhua kei te take o koro Mauao. I tā ngā iwi me te kauni hera mahi tahi, hei whakatika i ngā horonga whenua. Kei te whakapua ki a Ngāti Mahuta ki te tai Hawau, riwi a rātou a wangawanga mo ngā mahi tonu a Taharoa Ironsands Limited. Ko te whare haka o te Ahikaaroa tērā e tō ia mai ana i te tira hou ki te whakataetai arohe o Waitaha. Kei ngā piki kōtuku o tēnā rohe o tēnā whaitua tēnā koutou katoa anau mai ki tō tātou hotaka kia te karere. Mone noa, koe nā ngā kupu hei whakamārama i te āhua ki te take o koro Mauao i tā ngā iwi me te kauni hera mahi tahi hei whakatika i ngā horonga whenua. Ana i pāngia Mauao e ngā horonga whenua whā te kaumarua i te marama o Huarere i mua i te wheku ngā o te ua ki te rohe. Nui atu i te rahinga o te ua o ngā marama e rua i roto i te kaumarua haora noiho. Kia tiro ake tātou ki tēnei purongo. Te toi ora, koro Mauao e, tangi hiarua rapapari. Koro Mauao, ka kore rawa e rite ki o mua. Whati ana ngā rākau, pā karu ana te whenua, a kua noho puku tōna tai ao. It's hard to see the maunga in a state of injury. We would say ko tau tū. He's got gouges. Ko ngā iwi o Tauranga moana, koe nei tō rātou nā tirohanga tuatahi ki te ara matua o Mauao, mai ngā ua tātā i te marama o Huarere, kua hori. I suppose in a way it's like describing a tupuna or an ancestor that's kind of suffered some great trauma, so we feel that kind of response to it too. What could we have done better? What can we do better next time? He nui ngā haehaetanga o te kiri o koro Mauao, ko tēnei awa i mua he wāhi ka kāriki, he wāhi ora e rere ana te Māori. I Anei, kua tahanga. And that whole spiritual value that Mauao brings to everyone that connects to the mountain, you know, with their feet, with their heart, you know, those are the sorts of things that we want to bring back. But we have to have patience. Nā te tino māku i te timatatanga o te tau ki te rohe nei, e whā te kaumārua ngā horonga whenua i pā ki koro Mauao. Ko tētahi i tī hai tika atu ki te papahararei o te taone, ana e ono ngā tāngata i mate, a e te kaurā te roa o te mahi whakaoranga. Most of New Zealand will have seen the, I suppose, the slip on the campground. And they would think that was big. It's nowhere near as big as many of the slips around the base track. Kua tīmata ngā mahi whakatika i te whenua ki te ara o te tihi o te maunga, a hei te takiwa o te toru marama te roa o aua mahi. E oi anō, kaore anō kia whakaritea te wā mo te whakahou i te ara ki te take o te maunga. Access to the base track has been a problem, so we can do all the assessments and the geotech assessments we want, and we can plan for remediation, but getting access to those areas is difficult. One access point on the ocean side, and the ocean side access point has been severely damaged. Kua utaina te taumahatanga ki runga i te iwi me te kaunihera mai te hapori. E hie nui ana kia rāngona o rātou whakaro mo te anamata o te maunga. Some parts, you know, people just want it open now. We get that. Some parts people want to rest the maunga, to give it a little bit of a break, and that's not just Māori, that's a large part of the community. I can understand where the community concern is for not being able to get back, but trust me, you're going to have to wait. A tērā marama putai te arotake motuhake mo ngā mahi a te kaunihera i mua i ngā horonga whenua nei. A kaore tonu kia whakatauria te anamata o te papahararei me te puna waiariki. Mārena mane, te karere.
Anā kei te whakapuaki a Ngāti Mahuta ki te tai hauāuru I a rātou a wangawanga mo ngā mahi tonu a Taharoa Ironsands Limited me te tohu a ngā mema o te iwi ki ngā pānga roa ki te tai au me ngā maharahara mo te ata tiro me te whakahaere tika I aua mahi. Nei rā te pūrongo o te mahurangi teina kore no te Ao Māori News. Ki te uru o Aotearoa, ki Taharoa, e hoha ana te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāuru, ki ngā mahi a Taharoa Ironsands Limited. E tohu ana I te tā mate haere o te whenua, me te hononga te rangona e te iwi. Ki te whakaoho I a Ngāti Mahuta ka oho mo ake tonu. Nō reira te ahua nei kua oho mātou I nāi. Nō mātou te whenua, nō mātou tēnei wāhi, nō reira a popo tētehi huarahi, engari he ana mātou kia tika o mātou a mātou mahi, me te tika hoki o mātou whakaaro. I te taurua mano rua te kau I pau te whakaitanga rawa taiao o Taharoa Ironsands Limited, me te aha e koke whakamua na ngā mahi maina I raro I te wahanga tahi rua whā o te ture whakahaere rawa, tāria kia whakahauhia ngā ture. Ko tāna mahi he whakai kia haere tonu ngā mahi maina I raro I te tikanga kei te whakahau a Ironsands I tana whakaitanga rawa taiao. Ai, nā ia nei kei mua I te aroaro o te poari whakahohoro, whakaitanga. I aua wā, I whakai ngā tūpuna ki tēnei kamupene, ki tēnei mahinga ki konei. I runga I te whakaaro, he kaupapa ki te whakarewa I ngā pukenga mō te whānau. Ngā pukenga taraiwa I ngā bulldozers, mea mea e pana ki ngā mahi o konei. I runga anō I te whakatau, ki te whakatūwhera hea te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta ki te hauāuru, te hapu. Koira te kōrero, koira I whakarite ai I taua wā. Nā, kua rima te kau aharane, rima te kau mā whātau, kua hipa, kua rere kēpea te titiro, I te mea he tangata hou kua mai hei kaiurungi mō tēnei mahi. Neke atu I te whāmano eka kei te keria e Taharoa Ironsands Limited, e ai ki te iwi hei tinoa te aro o ngā rōpū mana whakahaere ki tēnei take, he ua mā ngā mātanga taia o te aro take I ngā pānga nui ki te whenua nei, nā te whānui o tēnei mahi. Mo tai tūwha king mā te tukanga whakahohoro e rukea ai ngā tikanga I whakatauhia kētia I te tau 2024. Ko te whakataua te kauni he rao waikato kia kaua ngā mahi e kaha tūkino I te taiao, ka mutu he kaupapa pai tēnei mā te hapori. Wai hoki kia whakapūmau anō hoki a Wayne Coffee te kai urungi o tēnei pakihi I ngā whakaitanga rawa taiao, me ngā ture anō hoki. Just behind us we do have Te Kaumarua. That is pretty much where, what is known to us is where our tupuna would come and meet, karakia. And so basically the mine is fully surrounding that area. To access that site you either have to go along the actual beach or through the mine site. Me pēnei te kōrero I tupu ake mātou I konei. I tupu ake I rungi te whenua. Anō nei ko o mātou kōiwi kei roto tonu I te whenua nei. Nō reira, he ukai pō, he tāngaingai, he hononga, era mea katoa, hono ki tēnei wāhi, te Taharoa. Nō reira, koira pēr te whakahirahiratanga o tēnei wāhi, ka mate au ki konei. I tupu I ora au ki konei, ka mate au ki konei. Ko whakapātu mātou o te Ao Māori News ki a Taharoa Ironsands mō I tehi pātai, mō I tehi whakamārama, engari kaore rātou e kōrero mō tēnei take. Te mahurangi teina kore, te Ao Māori News. Ana I tēnei wā e hono mataora ana tō tātou minita whakawhana ke Māori a tama pōtaka hei kōrero mō ngā take tōranga pū o te wā. Nō reira e taku pāpā nui te mihi kia koe te whai wāhi ki te hono mai ki te karere I tēnei ahi nō reira tēnā koe. Tēnā koe te pua pōhutu kawa o te karere. Mihi ana I te pāpā nō reira a taku pātai tuatahi. Ina nahi nei whakapuaki mai te minita o ngā take pūtea Nicola Willis
Tata ana te 1,000 o ngā tūranga mahi ka whakakorea I roto I te rāngai tū Matanui, ka pēhea rawa te pānga o ēnei whakakore ngā mahi ki te iwi Māori o tirā ki o tātou rohe e ti. Tuatahi, he toko maha, he toko pai ngā Māori e mahi ana mo te kāwana I tēnei wā me aku mihi ka mea mai hoki ki a rātou I o rātou maia, I ro rātou pakari hoki ki te tūhei kai mahi Māori mo te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au I tō rātou hia kia hāpai te kāwanatanga I te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro ma ia te maikuku, ma ia te tari, ma ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri heaha te huarahi tika mo o rātou tangata kaimahi nei. Ko tā tāku e rongo ana I tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana I te āhuatanga o te ao, me te mōhio hoki kei te hihia rātou mā te kāwanatanga e tautoko I te oranga me te ohanga o te ao Māori. Nō reira, hei āpiti atu ki tērā, pātai e te pāpā, ka ahatia, ka pēhia tia ngā whare o te reo Mauriora. Ngā rātonga e aro nui ana ki te reo Māori, pērā ki te mātā wai, te taura whiri I te reo, te mea te mea. E hoa e tū motuhaka ana e rā momo tari, e rā momo ohu o te ao, o te reo Māori, ki o rātou ake mana, ki tō rātou ake pātū watawata. Kei te ringa matau hoki o ia te puari o e rā ohu e whiriwhiri te anga whakamua ma ngā kai hautu hokoi o te waka pēra I a Larry Palmer, I a Shane Taurima mā hoki e whiriwhiri me pēhea hoki e whakapiki I te reo Māori e whakatāmi hoki I ngā take pūtea. Engari tai o te wā a tērā wiki ka rongo hoki I te kōrero a te minita pūtea a Nicola Willis me tōna tahua nui. E mihi ana ki tērā whakautu. Nō reira, I tērā wiki, te wā pātai ki te whare paremata, I pātai te mema paremata o reipā a matua Willie Jackson, mena ka taia koe te whakai. Mai I tō noho hei minita, kua tukua kē koe te Māori ki te kore mahi, kaua ki te whai mahi. Nō reira, he pēhea ngā tauranga kore mahi a ngai Māori mai I tō koutou urunga ki te kāwanatanga, kua pai ake, kua kino kē atu rānei. Ki au nei kua kita hoki ngā mānuka takoto nui kei mua I te aroaro o te ao Māori, tai atu ki nei mahi kaupapa, nei kaupapa tūranga mahi, whai mahi hoki. Me te mōhio hoki, I roto I te koata, tai atu ki te whakamutunga o maihe I te tau nei, tata ki te whitu mano tāngata Māori, I puta mai I te rua e mō I o ana ko te Job Seeker Support tērā, e mihi ana ki tērā kaupapa, e mihi ana ki tērā tāturanga. Engari, e hara I te mea, he kaupapa poka noa, hanga noa, tō tātou minita tawhito, Willie Jackson, mana no hoki tātou e whakarangirua, e whakararu hoki I ona kōrero ki roto I te whare pāremata me te tau kumekume. Ko tāku e mea ana I tēnei wā, e hara I te kaupapa poka noa, e hara I te kaupapa hanga noa, tēnei āhuatanga ara te ohanga o te ao Māori. Ko tā tātou I tēnei wā, ko te tino aki, ia te ohu o te kāwanatanga kia torotika, kia hāngai hoki, ki te hāpai, te oranga me te ohanga o te ao Māori. E mihi ana ki e nā whakautu I te pāpā hoe anō, ko pau te wā kia taiwa hoe anō, karawe te ki te ia, koe nui te mihi. Mauri ora e hoa. Ko tā mokotia he kawe nata motuhake I wainga I te puna ora o mātātua me te wharekura o ruatoki e aro nui ana ki te whakapakari I ngā ratonga hauora ma te hapori whānui. Ko te whakatipu, ko te whakawhanake me te whakawhānui ake I te puna pukenga, I te puna mōhio o ngā kaiako me ngā whānau o te kura hei whakapiki I te hauora me te toiora o te tangata. Anei te pūrongo a te okiwa McLean, no pukaia. Pāna te pepa ki te pene,
Hei tohu I te tīmatanga hou, te ara mai nei. Nei tētahi tīmatanga hou, ai ana whakamua ai. A tēnei o tātou kura, ki roto I nā tūhonohono tana. Kua karawhiti tau a te puna ora o mātātua me te whare kura o rua toki, ki te whakapakari I te āheinga I roto tonu I te kura. Kaua mā ngā ākonga anahe, engari te hapori whānui. Ana ko tā te puna ora e ki ana mehe mea ka hia te whare kura ki etahi rauemi, ki etahi āwhina tautoko rānei e hangai ana ki ngā mahi o te hauora. Ka tāia e mātou te haramai ki te maumai I era. I ngā wā o te pōkai kaha he rite tonu tā te kura whakatuwhera I ona tatau, hei wāhi āhuru mō ngā whānau maha o te whārua. Aha kua tērā kare kau o te kura nehi tākuta anō hoki, ko tā te kawenata he whakakaha I te urupare. Ki te noho anō I te taha I nā tamariki me nā kaiako, ki te āwhina I a rātou, I roto I wā rātou kaupapa whakaako hauora. Our rehua nuku ora bus, so we bring out our clinical services to the people so they don't have to travel, they don't have to make bookings, they just turn up and then we'll serve them because they're part of our community. Ko te whakapakari I ngā pukenga o ngā kaiako ki te kawe I ngā ratonga e hiahia tiana, tai rawa ki ngā rauemi whawhati tata, mā roto, ia te punaora o mātātua. Ko mātou tētahi o ngā kura iwi, ara ko tētahi o a mātou kirimana ko te puna ora. Ara he kirimana tērā, hei whakapiki, hei whakakaha I te orana o te ao o te tamaiti. O ngā kaiako, o ngā kaimahi. Me te aha ko ngā rangatahi o te rohenei kei te kōtihi o ngā tatauranga mate hinengaro. Huri I te motu. Kei te kimi tonu I ngā ronua mō rātou mate a hinengaro, mate a wairua, mate a ako. Wētahi, ka nui te mahi ki te whakatau I wētahi o a tātou tamariki. Heoi ko te whakarite ki arite te aronga matua ki te whārua o rua toki. Kia kitea mai te ao, ne, anei a rua toki e tiaki ana, kāri ko te kura nake, nari o mātou kui a karaua, ne nā whānau katoa o te hāpuri o rua toki. Every service is about benefiting our whānau on the ground. So it's not just philosophical, it's not just saying we're going to do something. What Tupuna Ora o Mātātua has committed to is actually doing something. Ki te hiki ake I nā mātauranga, I nā āhuatanga tonu o te hauora, ki roto I wara, ki te waihoe I tērā momo āhua ora, ki roto I nā hinenaro o nā tamariki, ki roto I nā whatumanua o nā tamariki. Me te mea hoki, ka tāia e nā māhita, e nā whānau, e nā pākeke, o tēnei kura. Kawana o te kura, e nari o te whārua, te toro atu, ki nā hō mai tana nui, me nā hō mai tana roa, te puna ora o mātātua, hei whakahoki mai ki a tātou. Ka mutu I nāia nei kei a rātou ngā rauemi me te tautoko e tika ana, hei hiki ake I te haepapa nui ki raurangi rā. Te o Kiwa McLean, Pukaia. A muri ake I ngā whakatairanga, ko te whare haka o te Ahikaaroa tērā e tō ia mai ana I te tira hou ki te whakataitai arohe o Waitaha. Nau mai anō. Ko te whare haka o te Ahikaaroa tērā e tō ia mai ana I te tira hou ki te whakataitai arohe o Waitaha. E whai haere ana Tahu News I te tira e kawe Anei te kaupapa ki tua. Te whare haka o te Ahikaaroa tēnei, kei te pāoraka e hautu mātou whakaharatau ana ko ia nei tō mātou pāwānanga. Me pēnei pia te kōrero, kua neke atu I te toru te koutou, tēnei kaupapa. Me ona iroiro, me ona whakarāwai, e iri ana ki ngā pātu o tō tātou whare haka. He tū whakamānawa tēnei I tō tātou hāpori, Waitaha matatu, o tirā ngā tai pakeke, ngā tai kura o tō mātou rōpu kā tūtahi mātou, te ahi kōmau.
pono aku kōrero ko aku te ngāne I mea mai me hara mai au ki te whakahara tau tuatahi katahi ka kite au I te harikoa ka rongo au I te manaakitanga o te kapa nā teira I noho mai au. Me pēnei te kōrero mā te tuakana katoa tika te teina mā te teina katoa tika te tuakana. Ko rātou katoa ngā toki o tēnei mea te aohaka. I tipu ake mai I roto I te mana kura tahi, te whare kura, ko tai mai ki ēnei rārangi, he toki katoa. Kei te rangirua aku waiwai, kei au ngā 2 left feet, nō reira e prakati I pai moku. Ko te poi, ko te whakawhiti rānei, runga I te mea, he rereke kare anō au kia mahi I tetahi poi me tetahi whakawhiti pēra. Mōku ake ko te Waitaha tira tangihia ngā mate. Me te mea hoki ka kawe mai ngā mate katoa I roto I ngā tau ki runga I te papa rewa, ko taku tino, ko te ori me te haka. Ko te painga o tō mātou whare haka, he āhuaranga pia e uai anō te tangata ki tōna reo, ki tōna whakapapa, me ngā tikanga, whakahaere I a mātou I a tātou anō. We're an intergenerational kaupapa, nā reira, ko te tō mai I au a mātāpono, o auntie rawa ko uncle, o tira ngā taipakeke o te ahi kōmau. Koia nei te whakatinanatanga o ngā moemoea, ko te aonga ake o rātou moemoea. A muri ake I ngā pānui hoko ko ngā Matapae Huarere o te wā. Tauranga moana. Hoki mai anō Anei ko ngā Matapae Huarere o te wā. Ngāti rangi nui, nā I te rangi he mihi nei, e tau nei. Koina tātou kōrero mō tēnei rā, noho ora mai.